Bé, bueno, ja vam comentar a la prèvia, no?, que arribàvem una mica justos físicament, no?, i al final, doncs, bueno, és una derrota, ja ha passat, ja l'hem oblidat, igual que quan guanyem, el dia següent ja no hi pensem més, no?, doncs seguim treballant i òbviament que fa ràbia perdre a casa, no?, i en un partit en què haguéssim pogut fer un pèl més, però sí que és cert que ja l'hem oblidat i ja estem pensant 100% en el partit de Barberà. Sí que és cert que el Barberà és un rival un pèl irregular, no?, però sí que sabem que queden 9 jornades, que està en una posició delicada i que no tenen marge de maniobra, no?, i al final és que és una final, no?, tant per ells com per nosaltres, queden 9 partits i seran 9 finals, és cert que han incorporat gent nova i per això fica més incertesa, no?, al rival que ens podem trobar. Bé, jo crec que arribem en un moment, físicament tenim jugadors lesionats, però és cert que aquesta setmana hem incorporat un jugador i avui el primer entrenament que ha fet el Carlos amb la resta de companys, que veurem a veure què tal les sensacions que ha tingut. I mentalment crec que arribem bé, no? És cert que venim d'una derrota, però ja, com he comentat abans, ja està oblidada i crec que sobretot al principi de setmana hem fet grans entrenaments. Bé, la clau passa per a ser molt sòlids a darrere, no? Cooperar molt defensivament, tancar bé el rebot i òbviament que si tu fas millor que això que el teu rival tens moltes més opcions d'emportar-te la victòria, no? Jo crec que la clau és tornar a ficar-nos intensos a darrere, tornar a treballar, ficar-nos al món de treball, perquè òbviament, com vam veure la setmana passada, aquí no et regalen absolutament res i si tu vas relaxat, pots perdre partits. Not so much relaxed. It was a difficult game. I think we missed some opportunities late in the game. We had I think it was a 6-minute stretch where we didn't score any points. So I just think they were a good team and they came in, they got a victory at our place, but I think we're more prepared for this next game coming up. I think it's good. We've had good practices this week. The guys are focused. Guys have been stepping up in practice. Coach has pushed us very hard. So this week of practice has been very good, and I feel like we're very prepared for this game. They're at home, so anytime a team is at home, they're very tough. They can shoot well. So our biggest thing is just come in, make sure we play hard, and then from there we should be good. I think the key is just playing hard. The last couple games, we've had times where we play hard and then we rest. So if we can get 40 minutes of playing hard, I think we have a good chance to win.